ایواره و خوش بینرین چارپل مدیا برنامه پانوراما هفته ایشف دیسان به برنامه کی و بگلک میوانین هیجا بورانه برنامه ما ایشف لسر دافازه گلکی بینرین وک و ام او برنامه هفته کوی شو به همان مجاری امیشه برنامه کی دن پیک بینن ام هبید کن که بدلی وبا میوانی ما هیجا هنه بله میوانی من برز بدران اجر اندامی پارتی آزادی کردستانه و هر وها احسان آیدین اوجی اندامی پارتی آزادی کردستانه و بله امیش میوانه که من دنیجی هیا رفات سفالی اوجی از باورد کم که شوی پروبلمی وین یا تکنیکی یا جی باواکی دن هیا که اوجی پروبلمی خود چاره سر کر اوی جارتن اوی ورا استودیو اوی جی بمرابه برس بدران عجب تو بخیر هاتی سر چاوا هاتی بله به نام خیره دا بکت میرزا گلک هفته گلک سام که سان تجی بخیر هاتی سر چاوا هاتی خیردار بکت میرزا سپاس بابا و سلام تماشاوانی چارپل مدیا بله ام لهویا رفاق سفالی نه اوی باور کم دمکی کنده دوره اواد گره بله لما گریا من برسد ندا برکو برنامه دامه بله بینرین چارپل مدیا جارک د برنامه حتی شوی دا برز بدران آجار بیا بعد اوج د برنامه دا بیا لمخابن جبر پروبلمی تکنیکی نکاری بشتار ببه اف هفته بمرايا امي بهافرا في برنامج بمشينين كا امي بنرن كاتشاد به بله دوباره بخير هاتن مجارا ما جارا كيدن لسر يكيتيا ياجي كارم يكيتيا بارتي آزادية كردستان و تفجير ديمقراطيكا كردستان تفجيرية اوانا بريار دانا دنه ده مها پیشیا مدا ده اوخوا به کنگره که و اعلام بکن کنگره دل دیاربکری چه به البت لگور اوکیوان مسانه اما بگشتی جوان ببیسه کادی چوا برداد چه از برز پیشیا ماج کک بدران دست پی بکم برز بدران اجر و به بیانکی رای گشتی آگاهدار کرد که هونه به وقت پاک و تدکا تفگر هونه یکیتی چه بکن یکیتی سیاسی چه بکن مرف کلی دنیره که مرف لی دنیره ده 7 ساله های داویه ده براستی ده تفگره آزادی کردستان دا نمونه نوها گلکی که هر چند همی ریخستن همی آلیین سیاسی دست پیکا خود دبیجن به یکیتی آزادی چنابه به یکیتی رزگاری ولاد چنابه مخابن حتی ایرو یکیتیه کی دل گلین کردستانی یعنی یکیتیه کی که بکر بگیش انجامه که دخوازن یا چنابیه یا جه کوچبونه امروان گلکی کم بیه گلو ایوه هونه بویا بکاربن که هیویا خلقه هیویا گله که چعبرید کم یکی براستی چه به هونه بکاربن ویا پیک بینه بله گلک سپاس کک میرزا جبو حمود تماشاوان مدیا تیوی سلام و رزق خودشینو چارپل مدیا بله ببوره
تو پید زانه و باور بکم گلک کرد و سیاستوان کرداجی جوه مجاره هایدارن اف سالا نهای پارتی آزادیا کردستان خاطی دا مزراندن گوری قوت و طاقت قوت لباکور کردستان کارکی دکت. دانینا خود و حتی ایرو هنک 4 هفتش دیگه آنی بون گه هاتو بو گوتن ین وک هفدو دبه در رخستنه که ده ورنجم هف ین نوک هفبه دبه کارن پور اتفاقا بکن یک نکاربن اتفاقا جی بکن پور دیالوگ دبن تکلی و دوستایه دون بکن ایک نکاربه ویجی بکن دبه نیارتیا هفنک براستی اموک اندام پاکه جوه تثبیت باور دکن و ام دزانن پسکریک اف پسکریک اف درد اف کل لیکیتیه نه ایتنه باکور کردستانیه همو کردستانیه و لبش کردستانه امیرو دبینن اف مجار به دل ایشی بجی ام به دل ایشی دبینن گدجی جدانی نخواد اما گود پاکه بریارک ورگرتیه دهندر مشا خود ایرو امو حوالن تفگره اف داخوازن ما و داخوازن تفگره دنبی رده ام راستی هفاتن و مخواست ام او داخواز یکیتیا سیاسی دناوا رخستنه که ده پیک بید بری نها سالو 3-4 مهاده دناو هنک حوالن تفگر و پاکه ده هفدیتن چه بون گلو امه کاربن یکیتیا سیاسی جبوه گاوه که باویجن چند جارا دیتن چون و هاتن چه بو ده پیوه ره هنک کمیسیون هاتن آوا کرن و وقت کمیسیونا افسال و 3-4 ماه کار خوی جبو یکیتیه هم جبو برنامه هم جبو تزویق هم جبو او لینرینه گه تفگر و پاک ده هنک تشتاده دو کد وکبن دو کد نوکبن لسر وان کار و خواتا تکبر اشتی سال و 3-4 ماه هلا پاکیجی هلا تفگرجی گیهاش وی بریاره گه پروبلم مزند نوا مده ند مسئله تئوریک ده نجید خبات پراتیک ده زیده تونه جوه بونه ده بریارا یکیتیا که ده رخستنی هاته دانین و زمان جیجه را هاته تاین کرن ده 9 ایلونه ده لدیاربکر کنگرا یکیتیه گبته لدارخستن هونجی پید زانن روژا گپاک آوا بویه حتی ایرو دو کنگرا چید کنگرا که فیلی لآمده چید که کنگرا بنگهی و اساسیه پاک بوی اشمندیه لیدنه ره آمد دبیگ سیاست ناوندا مرکزا باکور کردستان آمده و باجار می امجر دبن باجار شهیدا باجار آزادیه باجار کد دانا جبو کرد و کردستانه و اموک باجار خوی سرکه اگر امروش که قاربن و ام بهیدینن اموالات خواه آزاد بکن او جبو ما باش کنت مبه و باجار مبه و ام دخوازن تم لوی باجاری کار خواه اساسی بکن لیم خوابن جبرگ ام دنی بن نیره داگر کریه درنن
partiye tu bike bi îzna dewleta dagirker yasayî jê tê gotin tu ava bike ew gerek îzna xwe kongrê xwe li Ankara'yê çê. Birastî ev ji bo me zulm e, ji bo me zor e, ji bo me zehmetî ye. Lê du rê li pêşiya me dimînin. Ya divê qet em partiye yasayî ava nekin, ya jî wexta em avayî ava bikin, dibêje ki divê mijarê de ji bo gembên qebûl kirin û karibin karûbarê xwe siyasî hinka pêk bînin, divê li Ankara'yê em kongra xwe çê bikin a resmî. Piştî wê bi 10 roja jî li Ankara'yê kongra me yasayî a dibin nîrê zorê de em ê li Ankara'yê kongra xwe çêkin. Ez karim bi kurtayî ana vê bêjim tu piskirêk di nava ji bo yekîtiyê, yekîtiyeke rêxistineke di nava rêxistinekê de cîgirtin, tu problem di nava tevger û pakê de tune îro hêvîdarin ge em ê bi serkeftî karibin hemû tev de. Em ê karibin li Amedê roja 9 û 10 de kongra xwe pêk bînin. Ez aniha dixwazim ew qas bêjim di pêre em ê karibin fikr û ramanê xwe bêjin. Belê gelekî spas ve Rêzdar Rifat Sefalî jî hatiye gotibû serî destpêkê de ji min re gotibû karê mizav e û dibe ku ez nikarbû filan lê mizav zor da ser min got îlla gere tu werî hinekî direng hîştê lê vay hatiye tu xêr sersere ser çava re hatî kek Rifat. Ya elin serçava. Evar baş dibêjim ji were lê link natı bû ji min re ez amade bûm. Min link şandibû. Na link natı bû ji min re. No bi ozan re me têkilî danî min link ji wir girt. Aha, ez zanim min link jî şandibû û ez zanim du telefonê te hene li ba min. Belkî te bi xeletî telefona Swîsreyê re Min şand ji dibe. wê re dibe ku şandibe. Lê em telefona din de em peyî vî bûn ji ber wî ez Belê hem hinekî pirsa min şandibû yanî wek axaftin û hinekî wana sîne hatin. ew jî ewana jî me şandibû. Lê ez ema werme te paş ez biçim bakek ihsan me got di dîroka hay 100 salê dawiyê Kurdistanê da çiqa siyaset partiyê me siyasî hene di destpêkê de dibêjin bêtifaq bêyekîtî bêcephe em nikarin bigîjin azadiya welatê xwe lê mixabin herçend wî jî gotine lê heta niha ya qet nekarîne wî karî pêk bînin yani werin bahev yekîtiya çêkin êku hema bêje sed fikr û ramanê wan wek heve jî ya jî êku çêkirine jî emrê wan zavkin biye îca ez têm li ser êwe wek tedeka tevger û pak gelo hûn ê bikaribin vî tradisyona nepxêr bişkênin û ji bo gelên xwe ji bo azadiya welatê xwe bibin hêvî ki bêjin binêre divê meriv bêhêvî nebe ku Kurd bixwazin ya jî ku em bixwazin siyasetê me bixwazin partiyê me bixwazin em dikarin bibin yek û doza azadiya welatê xwe jî bi hev re bimeşînin û ku xelq jî êdî pê bawer be. Spas kek Mirze. Yani em ê bikaribin nikaribin ew tiştekî îzafî em ji îrova nikarin ew bêjin lê heger em nikaribin vaya pêk bînin em ne dahatin bahev. Ji ber wî yani îro şert û mercên hem ê welatê me hem ev pêşerojê me zor dide ku em vê satê şûn da ew kesên ku nêzîkê hev difikirin gerek bên bahev. Ew tiştê ku te got di cî daye yani berê 100 salê dawiyê da
gelek rêxistin digotin yekîtî û hevkarî û bi hev re karkirin lê mixabin yani polîtîkaya wan a tifaka zî pir zêde tune bû ortêda yani ev rêxistinên ev pêncî saliyên berê em baş dizanin yani tu rêxistinekî da polîtîkaya tifaka tune bû gava ku polîtîkaya tifaka tune be divî warî dazî nikarin gavekî bavêjin yani îro em lê dinerin gelek valayiyek mezin heye vê valayiyê gerek em tije bikin lê tijekirinê de ya mühim gelo em ê bikevin sahê em ê bikevin saheya siyasetê heger em samimî bin em bikevin sahê ez dibêjim hem şert û mercên vê evkê hene vê tebatê heye û potansiyeleke pir mezin zî heye lê ev hereket kirdina vê potansiyelê zî dikeve ser milê me em gerek derkevin sahê bikevin ortê em bikaribin hin tişna bikin lê îro ihtiyaciyek pir mezin heye gerek em sahê de bin ez dibêjim. Belê gelekî spas ez bên ba Kek Ihsan. Kek Ihsan heman pirs bo te yani ev felsefa ku sidû heftê ya jî 400 sal berê Ehmedê Xanê dawe kiribû û anî bû ji bo Kurda gotibû eger hûn bibin yek hûn ê bikarbin welatê xwe azad bikin nizam çi bikin hûn ê bikarbin wî felsefeyê wî daxwaz Ehmedê Xanê bicîbînin. Spas Mirza, slav temaşevanan dvarakînin. Na pirsa yekîtiyê pirsekî baş e lê gelekî dilêş e. Çima dilêş e? Yani ev mesela nava milletê me de û navgelê me de û welatê me mesela pirsa yekîtiyê bi rastî ew wek kangrenekî Kurd divê meselê de pir bi zehmetî tên cem hev. Yani divê vê heqîqetên bibînin heger ku ew mesela te gota rahmetî Ehmedê Xanê heger gewne bi şifa tiştek wê pêş de nekeve yani 4 dagirker li ser welatê me kom bûn 4 ne yek tenê Cevan 4 dagirkera jî di nava her perçeyekî de 10-15-20 perçe çêkirine yani di nava millet de di nava xelkê me de li ser axa Kurdistanê ew perçe bûn çêkirine. Em vegirin ser mesela yekîtiye ev çima ev hat rojevê rojava me îro gam ser xeber din na valê tevgerê ve valê pakê ne got ji sal û nîvek û vir de hevdû naskirine ji çil salî de çil sal belkî heye çil 45 sal heye gelek kadrê wana ji mêj ve hevdû naskirin. Çend tecrübe çêbûn yani du tecrübe çêbûn tecrüba yekbûnê çêbû tecrüba PSK çêbû mixabin berdewam nekir. Na gelek ez dibêjin divê hûn ê jî wek wan bin. Ê baba devê xwe ji xêriyar vekin yanî helavan ne em dest bi karekî dikin. Hin dibêjin wala pîroz be lê hûn ê nebin tiştek ya ev îşe ev mantiq e. Pîroz be lê hûn ê nebin tiştek. Bravo. Em van hevala van kadroya em çil sal hevdû nas dikin. Çima em ne çûn ciyekî kesê got ne em bêjin em hevdû dibînin hevdû nas dikin na tecrübek me bi hev re heye tecrüba van hevalê tevgerê û pakê wek şexsî bijî wek kadro bijî em hevdû ji mêj di nas dikin em hevdû zû di nas dikin û ji sal û nîvek wek Kekbedran jî got ama teqrîben sal û nîvek heye me hewcedarî bi vî tiştî dît yani ciyê got 10-15 partiyê wek hev difikirin divên em Kurdistanî ne em statiya Kurdistanê qebûl dikin em navê Kurdistanê qebûl dikin em ala Kurdistanê qebûl dikin ji bo me ev qet bes in û a çara jî demokrat yani em hevdû tehemil bikin. Bi wê destpêkek hat çêkirin destpêkek çêbû berê diyalogê çend hevala bû paşê derbasî komisyona bû û her tiştê xwe ji program bigire ji pêşerojê em ê çi bikin ji tûzik bigire ji nav bigire ji serokatiya partiyê bigire me li hev kiriye
ما لهاف كريه جبرجو قالب هفدو دقره جيرو بيدام نابجن دو طرف ام دبجن يك طرف ام بون بارتي اري كونغرا وتشبه لید اساسی خدا اف تشتگو کاری سال نویکاتی کرن لهر تشتی ام گیان قناعت که گو بی وینا نابه اف جی یکیتیا تدکا تفگر و پاکیجی ایشه مسافی نابه یعنی به ام رالیست بنام وینا ببینن اف دسپیکر که گو ام بنگه بینایا که بنگه آوانی که چه دکن ام نه پارتی که گو اف پارتی چه ببیدی هر تشت خلاص نا ev yekîtî divê berdewam bibe. Ev yekîtî divê bi terefê din jî re me di daxuyana xwe jî digotiye, danezanê jî me digotiye û me yekû jî şexsiyetê serbixwe me gazî wan kirî, me ji wan re fikrê xwe şandine, nivîs şandine, me gotine werin. Em bi hev re bikin, ne ku werin bidim dû me, em bi hev re bikin. Vê bînayê, vê temelî em bi hev re ava bikin. Ev yek mesela yekîtî بوی آوای از پر خوش بینم اما بکن داوی و اولین کادروین سری ده یعنی ایوان حد طرف آجی براستی باوا که هماهنگی اما بشه جه سری نو از نبیم سری نو تو نه بل هف کریه و اوه ببجی سپاس نه اف باس جا کرم بله گلکی سپاس از بیم خیلی دیسا بیم برز بدران آجار برز بدران هون دزانن که لپاکوری ولات ما یعنی دسته که هم کار دکن تیدا گلکی بیجه جن کادرون همه بیجه همی پارتیا بدی بره جدر وان کادرون که سربخواه هنه به تو عالی کیوانینن به تو رخصنه کیوانینن هون حولکی و هبو هیک هون بگی جنم وانا و وانا جی تکن ناوی کاری هر وها لکردستان ام دزانن که گلکی سروکی عشیره که ولا پرورن گلکی شیخ ما آقا ما ملی ما نزان گلکی درین که نف خلقه دا خویه نفوسن هون حول ددن یعنی و حول داک و مصابی جنی وانا جی تبی بی کاری بکن که به پارتیه که براستی گرسی و که همه آلین جواکت خلافه باشکت میرزا براستی پشتی بیلیارداننا یک ریخستنی پشتی و دناف هر دو هلا ده هبدیتن چه بون و کمیسیون جبو کارو خواته و جبو هفدیتن جه قدر سر بخوا بگره و حقانی امجن سروک عشیر کرده کرد پرور شیخ مله امکاربن خواه بگینن که بریارا هفدیتن جبو خواته وها حتى دان از بخواجی وقت کسی که دنابا و کمیسیونه دم جبر حتانی مرسینه حتانی شرناقه و جزیره و در دورا مردینه کارو خوات ما به حوالار چید بن و ین حوال دنجی حتانی آدیمانه مینگوله حقاریه قرصه و در باکور کردستانه براستی کاک میرزا قناعت همه ام ده پیواجویا که گلک زحمت در وسط یعنی ده توایا کردستانه ده نل باکورتنه ده توایا ده ام بلکه کنجکتور دنیای جهان هنک دله مجیده به لبراستی ده مرسل خوی ریخستنی و دوار سیاست و یکگرتنه ده روشا منه پر خوش ماگر روشا ما خوش بایا
تو بخواد دهندور پرساته ده اف هیه براستی اف کیمانیا که سیاستا کردا و کردستان هیه ده توایی سیاست گشو پر دبین امکاری خطا که نتوید گلو ما دبی 3 جارا 4 جارا 5 جارا قدر سر بخواه جره خستنا بهتر بی اف بخواه پسکریکت سیاستا که دخوازه خطا که خورد لباکور کردستان آوا بکه دبی جبو وی پسکریکه بیله لیکولینه که پر دور و کویر گرک ام نکارن واکسانا تنوان بزغلیه تنوان بطلانبونه تنوان برگوکیه ام نکارن بگومان کسی وریوه هبن لیدوه امرونن شخوا بپرسن دهندور وی 40 سال داویه ما چی کری ما چی دکر چما اوقاس کس جره خستنه بدور کد بریگه ام اگر ام نکاره بن به مجاره بخوار حساب بکن و جخوا بپرسن و سیاست ما حساب ویا نبینه و ند خلق خو گل خو براستی ام نکاره بن بنگه که ساغلم جید قناعتم ده دین دبی بره اف هر دو ریخستنه تینجه مفدو براستی و مجاره ده سر خوده زلال بکه جبو کارو باره پاشروژه ده گکاره برنامه که خواته ریرونی کاره به دین پیشیاقه قناعتم ده دبی کاره کی وها برنامه کوها فره و کویر هبه دوی بریاره ده دانه ده امچونن جم خلقه لی دخوازم هنه که به تماشاوان چارپل مدیا جره و پابالا جره خواهی بکن ده توایه ده پرسا جبووی یکی تیته گوت کرن اف ین بری و گلکا به روشه هاتنن و چونن نخوشیه که دودال آیه که زیده کی یعنی هیوی دکن گه او دبین لوره ما دبیشن ام هیوی دکن نخوشیا و کاری و جوی نخونه به سبب نخوشیا کسسه آچاره براستی دوی پرسه ده اقلیبون هیه او دبی بی پرسکرن او دبی یک سیاست جبوی یکی تیجی دمشینن ده توایه ده یک انوی ریبری آبی قدر گوی ریبری آره خستنه بکن دبی لسر و مجاره جی کویر ببن و حساب خواه بوری ویجی خلق یا جی قدر ایرو بتنه مانن بس جی سیاستا بدور مانن جبوگ سیاستا کار خود پیکنانی تنهاز کارم وی بیجم دبی املخوا مکره اف سیاستا گی ایرو ده تبایه ده حواله ده ناف تبگر جیده حواله ده ناف پاکیجی کار بکن ده درباسبونا چند سال برده 20 سال برده گله که وان به 10,000 به 20,000 به 30,000 آلیگیری وان هبه روژا با آلیگیری خود کرن 5,000 10,000 20,000 30,000 کاریبون درخستنا کولانا و بمشاندن سبب و بلکه دو کنجکتور توایت گلک سبب دبی اموانجی ببین لی دبی بره امی خواه ببین یعنی گلو ده توایه ده پشتی دونزه ایلونه لباکور کردستانه ما چوک پاس واسیفه خواه کر ما چوک پاس واسیفه خواه آنی جی و اف کسی ایرو گش بسر خواه مانن یا جی دروی سر خواه در جبرده گل قدر پرهجا 100 جاری مخابن لسر ناوه
کوردستانێک ئازاد یەکگرتی و وەتەفبوونی پرێوان دبنا خێدانە شەهید بوون gelekê wan di hefsadenin pirê wan li şûrbûnanin û yê dinê jî gelekê wan jî li mala xwe rûniştin. Divê ev siyaset vî hesabî bide wexta ge em diherin cem xelkê têkiliya jî datînin sawala ewilî vê ajmetê. Yani we çi kir çima hûn çûn hûn li ku bûn çima we ev saha berada eger wexta me hev ez karim çend gotine tu nebe ez karim bisekinim Belê em derbas bûn ki ez ji hevalê dina jî aynî pirsa bikim ji gelek mêvanê dina jî gelek belê. spas Belê gelekî spas. Birêz Rifat Sefalî cenabê we jî li sihayê digerin û bi hevdîtinan dikin û her wiha helbet gotinê we jî hene hûn ji wan re dibêjin êwan jî hene ji wan re dibêjin hûn bihêvîne ku ji van kadroyê hayê serbixwe ku Kurdistanî ne serbixwe ne û kadro ne bi rastî kadro ne bi çavekî erênî li vî ya jî bi kîja çavî pêşî li vî yekîtiyê dinêrin gumanê wan şikê wan çi ne û çi qasa ji wana dê tevlê we bin çi qasa jî dibêjin ku ka hûn çê bikin eger bi rêva çi em ê jî werin çi dibêjî ji bo wî Erê em zî bi gelek insanan re peyivîn me hevdîtina kir bi rastî zevke yani tiştekî pîroz dibînin tiştekî ezem dibînin lê mixabin Kekbedran zî got ev 5 salên daviyê da şikestinek çêbûye di navan hevalan da yani bêhêvîtiyekî çêbûye gelemperî dibêjin ew ke ka hûn bimeşînin em binêrin hûn çi qas samimî ne çi qas ev yekîtiyê pêk bînin eminekî li rewşê binêrin dûra em bên yani rast nerast tiştekî dine lê sosyopsikolojik ev kek heye yani bê moralîkî bê hêvîtiyeke hêvî şikestineke çêbûye di nav van kadran da tiştên gotinên wan da heqbûyîna wan zî heye tiştên ku dibêjin heqlîne ji ber ku gelek cara me yekîtiya çêkiriye me ew kiriye û ev yekîtî belav bûye felişiye bêhêvîtiyek zî daye ortê li vir wezîfe dikeve dîsa ser milê me yani em bi samîmiyetê gava ku bikevin sahê û ev yekîtiya xwe pêk bînin û em gav bavêjin em di nav sahnê siyasetê da cî bigirin ez bawerim ev kesên ku bêhêvî mane ewana belkî hinekî tev bigerin yani wezîfe dikeve dîsa ser milê me dervê wan zî gelek insan aynî gazina dikin yani mesela gelek deveran da me insan ara têkilî danî wer insan hebûn ku digotin ev 3 sale em wek qadrên rêxistinî dixebitin lê heta niha tu kes nehatiye li derî me nexistine kes nehatiye cem me yani wezîfeyanek zî dikeve ser milê me em carek carek herin bi van hevalên xwe re têkiliyên xwe geş bikin têkiliya dênin ku dûra zê em ji wan re bikarbin deka hûn zê çend gav bavêjin werin hêla me yani mezî pir ew kiriye mezî wan tenê hiştiye em zî neçûne cem wan ew bêhêvîtiyek li ser wan çêbûye lê em gava ku derkevin ortê em samîmî bin em gava ku bi samimiyetê kar û xebatê xwe bimeşînin ez bawer dikim ew kesên ku benda me ne wê dest bi kar bikin ez dibêjim wê hêviya min heye ji wan Belê yani ewana dibêjin hûn nehatin wez derê me nexistin lê em dizanin ku ewana jî salekî berê 2 sal berê 5 sal berê wek we bûne berpirsê rêxistina bûne berpirsê endamê rêxistina bûne êca giliya xwe jî bûye awayê dikin ewa jî ewkekî psikolojiyekî din heye
tiştekî sosyolojik yani اه ev war dibêjin lê ew ê din an zî ji gelin ji eşîrin mesela ew eşîrin ewkin ençûn bi wan re zî peyvîn dibêjin kes nahatiye cem me yani ew kesên ewk zî ew bêhêvî mane ew dibêjin hûn gav bavêjin em binêrin li gor wî zî em zî bikevin refa ve بله گلکی سپاس از بچم با برز احسان آیدن برز احسان لسحا اوروبا رمش چیه سحا ولات مصنع لولات البت او ظلم او زور او سياستا كل ولات عطيه كرن البت تاثيره كي مازال لسر كسا لسر عشيره لسر جواكن كرد كردستاني لسر گلكا تاثيره كي وسا كريه جعلي سوسيولوجي وبيجي جعلي بسيكولوجيك بيجي والحصل بحمي اواي كريه لا اوروبا جاء كاري و هفديتني و بدرو دورا هي ياجي تنيه جا اوروبا رياكسيون كي تشوا هي لهمبر برامبر في كاري و هاي كوبني نهو دهم هذا اعلان بكم بله كيك مرزا اما بيش تقريبا شبه بروشا ولد واوروبا جي تشتكى كرفات اسكير نفرجي لاوروبا جي وقتا قام اوان كسياتا دبينين بارد كابن تاكليا بيت بروجا فاجوار دبيجن يعني بكيف فاشيل النار ليه كيف فاشيل النار اما وك شاو بيجم يعني ترددك وان هي عجبا اف جي ويب سيركل بسرنا كذا يك او يكي دنجي عليكي دنجي قالك سنه مثلا قارن 24 ساعه سر فيسبوك بني بيسن كرد نابيه دما قام دبيجن بي بروجه هم دبن بروانان بيجن هناك از نابيجن اسمك دبيجن فا ام دبن يك كاورن ام بهفر تيكن بي بروجه وي شغي اول اواكي دم بقارن يعني كابري هم بكن دوره أنا بنارم أفجي نتبرسي وكيد جداي بعمل يعني هركز أمجي كارم بيجن كهلا بالا هناك بكن كيبه بك ندوي مرو جيكي دست بي بك دوي جيكي دست بي بك حتى جو خيائي بالميدان اللي أز بيجنا كبالا بك بيجنا كبالا بك وش أخي أويش نامش بل بيجن دي أو كاري أولين تفگره و پاکه دانه پیشا کارکی پیروز یعنی کارکی گلکی پیروزه و مثلا خوجه‌جی گفت یعنی او تشتکی پسیکولوژیک سوسیولوژیک ام و مسئله زانن و ام و جبر حاضر بن و ام جبه به مورال نبن نا او تشتک در باسفونه ده بقناتا من او شکناندنا شکستنا ریخستنا و پارتیا ای کردستانی ريفابريد نافده وكادروي نيفيد نافده ام حمل قدي ورهن في مسألة في ام في بيجر كلي خورا يعني يا تشتج مهات من قريب بكرا يا ام جوان بون يا تجربة ما تنبو يا ام كتن درد جيانا خو ام حركة المالي خور مشتن اما ديسا بيشتي اوقاس وقت ام تيد فكرن يعني وجدان قبول ناكه المسألة تشينا بالعردي بالمينة هر شخص ام ناف صالة بتشونه لدي سويجدان قبول ناكه دوی جيكي دست ببه او يك دو دوی امره وكن جوانا و هر روش هر هفته هم دبين هوالا جفر دور تربو دي چه خاطرش بعد خوازه وفات که امجي گهانه وي سينوري جبو چنده دوی ام تشتكي جبو اي پیشیا خود بهلن تشتكي باقش بهلن بتاكيليا وان درو دورا و قدروي كفر تاكل دارن و براسيقر جواجي كيف خاشن هناك كم دبيجن امي دستك بكن لي مقدار كي مزنجي هي لي درارن كهلا ما بكن كي داري اويت شواب به وی جی دوی مرو فهم بکه مرو بمورال نکه بیرخستنی مالکان باخیه یعنی لکیجان ملتی کیجان ولاتی به وقت بیرخستنی به طبعا جانی که داگر کرجی وینا تشویق دکن یعنی دوی بیرخستنی هبه وقتا بیرخستنی هبه
داگر کرد شخار چطوازه کارن بکن کارن گل بیالی ببین نام تاني نمونك مثلا باشور يعني دبنگوی همه زانن تی بیرامه سال 85 70 ده يعني كردين باشور كتبون يعني هلاكي ليه روش زيفري شو كار لكر ليه كرداك وايرو هم بيجن نتام دولت بيجي نيف دولت روشا دنياي ايرو پر راحتي كار بيگوارتن الولاطة بكي دريبه فرناكه ليه الرجلاتا نبي پر راحتي كار بيگوارتن اما تجبير نحاضر رخصتنا تتنبه تدبيرية تتنبه ويدي سواك مسألة السوري ولوزاني وي او بابيت سر مرة درباس بوي چنده او كسين قو دجاتيا رخصتنا دكن او تشتكي پر خرابه دوي هم ببينن بي رخصتني كمرة تشويق بك مال خرابونا ملتي خمرو تفاصل بوي چنده او كاري قو نا مداي برقو امزان الوك بريان هاجي مبود نقو امي تشتكي عجيب چك نقو بمويش بقده ام دوي بيلواريه دنه لي بنگهكي قدوان سالين داويده نهاتي يكرن ام وي بنگهي داتينه وي بنگهي دوي ام ايدي بإصرار بن بالتمام در دوري قو كردستاني دبينه تكليا دا من افدري فكري بو فرهتر ببه بوي چنده لاوروپا جي اما بيجوا كوليته هانا ايغو پر كيفاش دبن دلخوازن ايغو دكارن لبانا كي بگرنش بو خاطري خوانا دستي خوانا خم بن كبر ايغو بحق جي تشتغل سريوان درواس بويه حقلين جي قد مالا قرولشتنا هن ايش كشاندنج مسألة سياسة مسألة ريستني البروية دبي مربارا قشا بدبر شعبا و بهيفي نبه ايرو روش هاتي قوارتن دنيا بوي مثلا ديجيتالي دنيا بوي يعني تكنولوجيا بقص عجيب بيشكتية ام لقور سالي 4 سال 5 سال بري دبيم حركت لكن ام ريفكن او كسين بهترين قاربن فيدا كي بكين في دعوة في ملتي جوانا بالطيبتي جوانا اما تقن حركتي بامن بفي ابايا مقاربن بنگه كي باش چي بكن نهاية باس گلکی سپاس همه دوی مجال برز بدران اجر اشتاو که دنجی پرسن چما پاکو تفگر بتنی ما لباکوری کردستان ریخستن یا جی پارتین وک و نزیکی و دفکرن تنبون بوارا و پیوندی جبوی کاری بوارا پیوندی و هی تنه یا جی اونه ویا اگه تنه چما تنه و گلو پیش روز دا تو بکار من چطور ساب کن کک میرزا بریگ از ده حق پرسه ده زانبون و فکرا خوا بیجن دخوازم وکا تثبیتا که بکن بریوه نها لباکور کردستانه جبو سیوانه که ملی آباکرنه بدو هشمندیا کار تکرن یا جی هاتی کرن یک رخستن هی هفره کار بکن و اتفاقا بکن و دهندر و اتفاقه ده سیوانه که کار بنابا بکن هشمندیا دن گه رخستنک خورد بده گش بده جواک کارب حمس بکه و لسر و گشبونو و فربونه ده یکیتیه که یا جی سیوانه که ملی کارب آباد براستی حتی نه چند سال داویه یعنی 10 15 بلکه 20 سال داویه تم ام بقوة ام بطاقة ام ورنجم هفدو ام بقوة يعني نجيك دري خستنا كده يعني ام قوة قبل يك بكن يك ام خرطر بذن
از بخوا وکه تثبیت نبویرم یعنی اگر دی جواک نبتره به قوتک تی سیاسی تو نبه پشگیریه که تی سیاسی تو نبه نکاره سیوانه که جی آباد سیوان نای آباد یعنی قلصا قلص ورنجم هفدو قناعت آمده ده معنی وقتا زبیم قلص ببوره برا چوک نفهم کرن بمعنى تكلية جواكر نك معنى سياسة راست أنا راست تو معنى نابجم معنى تمثيل كاريا جواكي از دخوازم بيجم بيا من دبه ميدا وينكن ده هندور ريخستنك ده ريخستنك يا آبا يا جي ايوه كفدو ورنجمف بيك ريخستن بده تمثيل كاريا ود جواتت چه بده او کاربه شرط سیوانا کنکی ملی جی کاربه آباد دست پیکا تفگره و پاکه قناعت آمده جبو ویا گاوکه ارینیه و نمونه که جبو پاشروج قناعت آمده 15-20 ساله تشتی هاتبون جرباندن گب سر نکتی ویا ترسی وی جرباندنه قناعت آمده جرباندنه راستش امچون به پرسات تجیف گریدای جدر وی پاکه و جدر وی تفگره تکلیه ما بگلک کسین یا جی ریخستن نکس ریخستن گد هندور چرچوا ملی ده خود بینن و امجی گوان کردستانی دبینه مل دریه گلکا خستیم لی مخابن جبو جودا سببا جبو بی یکیتیه که ملی چه بوه ام سر نکد یعنی هر که جبو هنک سببا هنکا گونه وقت هنکا گونه امن آمادن هنکا گو اوه بیان نمشه هر هنکا تشتا گوتن لی افگا واگد ناف تفگر و پاکه دهاتی آبتن هیویدارم بلتی بگه نمونه که ایده سیاستوانا دوی واری ده بالا وان بکشینه و وان بده فکراندن هیوی دکم که امی کاربن دریاکی و ها بکن لیز نزانم وقتاوی نه وقتاوی لیت خوازم ببیره تشتکی بیجم اف بقدر اگه ایرو پیشکشیا ریخستنا نه یا جی ام بیجن پارتیا نه گوه بکه بوام بگره دای مخابن لباکور کردستان دقدر هید بطلان بون چه به طاقت بون چه به هیویتی چه بویه و نگ از شخصاس توانبار بکم قناعت آمده کنه بون چه یعنی زیده کس دست خواه ناخن بنکن جبو اف پروژه بسر کبه و او سینور بگاف کرن دبیب اف قدر هایی ایرو دست بده یکی تیه کرنن بری هر تشتیش خود دست بده کاری دبی او دست خواه دخم بن کبر و با در و دوره بکن بویژن بنا دست مدبن کبر دهی هونجی ورن دست خواه آلی ما بکن ام دبن بی باری در رانا بن او دبی اعتراف چی بن لی دبی بری هر تشتی او خولیا یاجی بطلان از خولیا مرنه نبیجم یعنی اصلا اوه لی اف بطلان بون دبی بیتا آویتن یعنی براستی دعوه که زوره تکوشیلک زوره زحمت
لورا جبو آزادی سرقبون و دولت بونا ملتکی اف ام گش دزانن کم زیده ام دزانن زحمتی زوربونا و چیه اگر قدر تفگر و پاکه ای پارتیا نه ایگ ورن سری خوشبه پیواجوی ره آماده بکن از باورم او پرساک تکر وانه گی ایرو یکیتی بوان را چیجی نبو به او بالاوانجی بکشاندن او دوریل بروان بمینه یا هرگه هر روی بحله یا وی خو مجبور بمینه به هواکی خطف و تکوشینه که و یکیتیت که او جی از وها دبینم بقدر بخباته به هلوستا پارتیا نه وگریدای از و پیواجه وها دبینم جبوگم بالاوان بکشینن دبه خبات 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 سپاس بله گلک سپاس برز رفات لسر وی پرسی تشتی کتلی زیده بکی هیا اره کرم که کک میرزا yani ev karu xebata yekîtiye beriya ku dest pê bike me gotibû li Kurdistanê me hevkariyek ava kir. Ji xwe avakirina hevkariyê bingehê vaya bû. Di vê demê de me got di siyasetên rojane de di kar û xebatê de em bi hev re heger ku bixebitin kîjan beş dikarin bi hev re bixebitin an bi hev re yekîtiye bikin wê zelaltir bibe. Di nav siyasetê de wê derkeve ortê. Ji bo wî zî me hevkarî ava kir. Hevkarî destpêkê de wek pênc qolî dest bi xebatê kiribû. Wek pênc qolê em xebitin demek şûn de ew pênc qolî ket sê qolî sê alî tenê em man. Di vê sê aliyê de nav salek nav du salan da me lê nêrt em û pak tiştên cuda nafikirin em dikarin bi hev re bixebitin. Lê ew aliyê dinan li yekîtiyê zî cuda dinêrtin di kar û xebatên siyasî de zî mecalê hev re karkirinê nemabû yani tiştên wer piçûk cuda dihat hesabkirin ev kar û xebata yekîtiyê zî bi vî şeklî dest pê kir. Yani ne ku em neçûn cem tu kesî wek pênc alî me hevkariyek ava kir ev pênc alî ket sê aliyê sê qolî ev nav sê qolî da zî ev her dorê xistin me lê nêr gelek tiştan wek hev difikirin em dikarin bi hev re bixebitin hevcanake em cuda cuda bimînin. Lê ev yekîtiya me belkî rêveke ew kesên ku berê em hatibûn ba hev dîsa em herin deriyê wan xin ji ber ku em dizanin ku bi wan re zî em dikarin bixebitin. Lê ka em binirin wê çawa bibe yani vaya wisa eretew çê nebû yekser çê nebû kar û xebata vaya hemama diçe nêzîka sê salan di nav van sê salan da em hatin vê rewşê. Spas. بله بله gelekî spas kegersan divî zayda tiştekî ku bêjî kerem ke eger ne ez ê derbasê pirsekî din bibim والله ama derbas ve tenê noktekê bêjim ew wek hekî pêkenîne jî bajarokê me sê bira hene her siya jî tenişta hev dikan vekirine û her sî jî henî tiştî difroşin û yek bi yekî re xeber nadin. Ja baş ji bavê me vebim henî tiştî em difroşin. Em ê çima bi hev re xeber nedin, em ê çima wan dîwarê navê neşkînin û dikana xwe mezin bikin em bi hev re bikin. Yani mesela me jî ev ji terbêjim mesela me yekîtiye jî em gihan wê qenatê me got em vî dîwarê navbera xwe bişkînin û ji êdin jî re bibin numune wekek Rifat Hoca jî got ez hêvî dikim û ev mesela me tesîrê li gelek derdora jî bike û ez bawerê kim jî wê bike. lê ez bawer nakim ew birayê din enî tişta difroşin
اینا ایما وان Yani mina dikane me gunda qazyağı u şekere dana keleka hef. يعتبر وقت Jiboy bir eğer hani tişta bifrotana az bavar dikim ha uji de bu ara buna. اینا ما اشتر بيجن مثلا بيجن چند طرف باكوري كردستاني هنا تبيجن امسر ريبازا برزانينه بينجن ششن حفتن چارن ای باش ريبازك تانية برزانية يعني اما في بينهم برچاقتا مادام سر ريبازا برزاني بالا همشي بكين هب سروي ريبازي مادام ام دبين ام كردستانين ما في چارنسي ما في ماي في الولات ماي ام چما 10 بارتي başka بمينن و پیروز و هر دو طرف ام گاوی قناعتی گو راستی نه تو هوایی بیاوی ببینه براسل ام هیوی دکن ببین نمونج بله لیلی او آلین کد ویژن ام ربازا برزانی نه ام مجاره کی دنه بسری خواه مجاره کی بسری خواه راست که از بکاربم وان هر پنج آلیا بینم باید از بوان را برنامه کی چکم که کجا جوان برزان ربازا کجا جوان رباز نینه و یه جا ربازا برزانی چیه برای تعریفه ویج مراب کن که امجی بزنبن ام نه مجاره منی نه ام لسری نه آخفن لازم که پنج گروه وسته هنه نه 5 جروب وسطانا حيفا براسي حيفا وناينا بهاف جي كوتشما ناينا بهاف البته هناك تشتا ام دزانن لمجارة منينة من السروان ناخفن ام ورد السر برنامج خواه يكيتيا باكو تدكا تفجري ازانم يعني بقاسكو ما بيستيه هون gelek varad hatına nokta dawiye diye hafta ki ve daruji ve maya perseki kuj aliyante persin yani ji xalqi guhewan ew biye u xwazim bibîsin li ser hinek tişta hûn bûne yek yan nebûne yek wekû numune dibêjin li ser seroktatiyê li ser navê partiyê li ser bêjin o meclisa partiye o deçabe li ser wan tişta hûn gîştine hev hûn gîştine kîja merheleyi di navbera duî warî de problem heye tune ye ez hema viya ji birêj Rifat bipirsim û paş em derbasî paşî werim bakek bediran belê gelek spas na em hatine evkekî yani tu problem tu ne navmede lê tenê evkeye yani her yekîtiyek de mere rûpelekî nû vedike ji ber vayazî me deklarasyonek vala kiribû ew deklarasyonê da ji ev deklarasyon çerçeva destûr û bername me bû lê ev destûr û bername me gotibû kongreyê de wê zelal bibe li wir em ê biryar bidin ji bo nav û amblem û partiyê da dîsa tû pirsgirêk tune em gêştine konaxekî hin kar û xebatên me hene lê diwarê yasayî da hinek problem dikare derkeve pêşiya me ev problema zê helîkirinê da ka em binêrin çi problem wê derkeve pêşiya me li gor wî evkê me zî henin yani çawa em ê çareseriyê bibînin ji bo serokatiyê zî tû problem tune di navbêna me de em gîştine encamekî lê mixabin weke ku min got evana tev biryarên kongrê ne li vir mere rabe çerçevakî deyne zê nedicî daye lê yani çerçevak wisa berfireh me daniye berxwe lê kongrê da wê zelal bibe tû pirsgirêk tune ye yani diwarê qanûnî da yasayî da dikare hinek problema derkeve pêşiya me ji ber ku partiyên ku navê wan da Kurdistanî hene hem doza girtinê ji wan da hatiye vekirin him jî ev partiyana yani devlet zê her diçe çareserkirina problema wan ne ku a problema me da ev jî ji xwe re rê û rêbaza dibînin ev çend salên dawiyê da ne wek hukukî wek fiîlî dikarin hinek problema derxin û wek fiîlî zî ev partiya
بگرن yani ji bo girtina van partiya zî fiilî durum derdixin ortê em zî li gor vî me bernamekî daniye pêşxwe çarekî em ê bibînin em dibêjin em zî li gor vî te bigerin lê tu pirsgirêk tu neye destûr û bernameyê da hin gohrandinan wê bibe dikare amblema partiyê zî bê gohrandin lê ji bo serokatî tu pirsgirêka me tu neye. gelekî spas. Birêz Bedran normal ku du heft partî hatine bahev têne bahev partiyekî nû ava dikin. Wextê ku partiyekî nû ava dibe dikare her du alî li hev bikin li ser navekî berê jî li hev bikin û dikare wek partiyekî nû navekî nû serokekî nû û her wiha bernamekî nû û werhasil hemî tiştê wî dibe nû û dibe partiyekî nû. Di vî warî da tu pirsgirêk min ji kek Rifat pirsî lê bi awakî din tu pirsgirêk hetan hat nava da derketiye û ya jî eger derketibin çi pirsgirêk bûne eger derneketibin hûn her du alî jî ji bo hemî tiştî bi hev re amade ne wek hemahengiyekî wek lihevkirinekî wekî bîr û baweriyekî ku bêjin Kurdistanî û pêngav bavêjin û ev pêngav jî di nav kadroyê we da di nav bengehê we da di nav alîgirê we da ku nebe problem ya jî nebûye problem we gîştinekî jî encamê hetan ha. Elbet kek Rifat got dawiya dawî dê meclî kongre bersiv bide elbet dê kongre bersiva hemiya bide destûrê jî dê kongre bersiv bide bername jî dê kongre bersiv bide û hemî tişta jî dê serok jî û ev ê dinê jî lê ji bo viya tu haziriyê we tu amedekariyê we hene kek Bedran ji bo سپاس کک میرزا براستی belê تشکی گزلا مامۆستا رفات زێدە بکەن تو نەیە جخوا گوتن تشتێک لازمە وێ ببێ و تو پسکرێک جی دوی واری حتانها زێدە دەرنەکەتی لێ دخوازم وێ بێژم ji bo vê tê qebitandin qenaata min em partiyake nû ava dikin em du hêl di partiyakê de neyên hev partiyake nû bi hişmendiyake nû bi bernameke nû bi kar û xebatek nû û belkî jî eger bê qebûlkirin bi serokekî nû jî yanî ji nû de em partiyakê ava dikin em hêlek narin cem hêlekê roja em axibînin jî em bê axibînin û gorî wê jî dibê em bingehê hazir bikin û heta niha hatî hazirkirin jî tu problemê zêde çê nebûn du tu kar û xebata de riyake bê histirî bê carna sekin bê carna lêfikirandin û werdûz bi tu neyê bêguman evala kar û xebatek dayî bîşî em jî navdebûn me jî godar kiriye lê tiştê kêfxweşiyê didime weke kes bibûr kesî di vê merselê de nexwest a xwe li ser hêla dinê ya hêl bibîne fers bike bi hişmendiyeke wekhevî bi hişmendiyeke pêwîstiyeke yekîtiyek bi vê rewşê heye û dibe em her kes xwe gorî wê amade bikin û heta îro jî ji bo wê kar hatî kirin xebat hatî kirin bingeh hatî ava kirin ji navê partiyê bigire heta loga partiyê heta serokê partiyê heta bernama partiyê li vira de giş me gotî gerek karibê guherandin tenê tiştek heye dibe em bêjin me melser wî tiştî li hev jî kiriye ez naxwazim ez qala hêl mêla bikim
براستی جبو من ال ایده دوی کاروباری ده تونهی مسئله یاسایی هنک تشل پیش یا مهنن جبو مثلا ناوی کردستان ام پیدزانن هونجی پیدزانن باورم جواکا مجی پیدزانن جارک دن جبو پارتیا که وکری و پارتیا که اشکره و نیویاسایی گکار به کار و خباته بکن دولت تاگر کر و امکانه نماده ام چاوا وید زانن ام دزانن جسه 4 سالا ورده چه سری لیدان وی کاری هاته بکرن یک جی به ارینی برسیب نهاتی داد حتی جه دولت هاتیه پیشیاو ختمان دیه گرتیه لسر ناو کردستان پارتی آوا کرن و ایزن ستندن خباتک بکری وشکره برگاوی گرتی نشتیه گه ابکارا بکرن جوه بونه ده هر حوالین ما دوی کاری ده حساسیت آوانه اما وکا پارتیا که نوح تف بگرن به هر هاوی خواه لسبه اگر مدی اف پاک ناو پارتیا آزادیا کردستانه به توایی کردستان گه اوه که روش دست مهر رو امه جارک دن نکاربن پارتیا که وره وکن حساسیتک تمام ده حوالاته ایه گه اوه چاقه امکارن ده ناوا پاکیجی ده وی کاری دوم بکن حتی پیش ده امکاربن چاره سریا که جیر ببینن لیبد سری جید بود جه برنامه و تزیوک و هشمندی و دگوهراندن و تمام اوه پارتیه نپاک پارتیا نویه پارتیا که شریکاتی آوا کریه گاوه که نویه امو حاضریه گتن کرنجی گوری و تن کرن قناعت آمزه آراسی اوه بشرط اگر او پیشیا ما نختمه حساب ما خبات ما گوری و ایه دو دناوا مده برا او بیس به ریوبری او ده به براستی جی حتی نهات شتکی وها نهاتی هوله تو دعوجی نهاتی کرن و از باورم اوجی ایروپیو جی ابنای کرن کی کاری به بی کاری بهتر بمشینش زمان بگیره و حتی انرژی آوی ده کسی که کاری بین ریوبریه اندامتیا مجلسه که کاری بین بی کاری بمشینن دو جوی زده 3 جوی زده 4 جوی زده یعنی قناعتم ده کسفه ناک پروبلم و اویویا نبه پروبلم جی جانا کارن هنه که مجاره مسئله بچوک در کبن لیوانا جی گاف تین آویتن گاف هاتی آویتن و او پسکریک جی ده تبایه ده چاره سر بویی کاره ببین ایدن ماموسته گفت نحو جی دوی واره تکنیکی ده از تشتکی بین ذاتن تشتی گفت و ها بو سپاس کرد بله گلک سپاس برز احسان آیدین تشتکی لویم او کی پرسی زیده بکی هیا یا نه؟ والا حرب احوالا جی تشتی لگوردلیم بوتن تاني نقطة كبيجم كو او تشتغل كونغري دا اساسي دغو بريار ودركبن بريا كونغري بهما هنگي لقالك تشتغل هفكري طبعا نهاية قرار كونغري او يك دو او كسي جو بين دوي كونغري دا آماده ببن جاري تفكري جاري باكي و كسي سر بخواه خودیه عینی مافینه دو کنگره ده نه پاک دمینه نه تفگر دمینه یعنی به بیاوی ام ببینن لور او کسی دلگه گتن وی کنگره ایدی جویس ساعتشون ده خودیه پارتیا نو اپیشه روژنه و که بدرانجی گود که رفاجی گود ام ماتماتیک ناگرن دهجوان اوا تشتکی پر خرابه کی کاره به بهتر خبات بکه خو بده بر بالا سیج تفگره بن دهج پاکی بن او دنام مده قط نبوی پروبلم و از باردک من نبه پروبلم جی ام بوی حساب ماتماتیک ام ناچن مسئله حساب
کی کاره بجوی پارتیانور بهترین خباب بکه و خبده بر سپاس. بله گلکی سپاس. برز رفات سفالی از ورم لسر آماده کارین کنگره هم گیشتنه کیجا انجامی و یادنه جی کد نورا گشتی دا آنها وک اوک گلو دهون وقتی کن گازی میوانا دکن آلیم پارتیین سیاسی هونه گازی کیب کن ده کیجا پارتی هون خوازن بشتار کنگره و ببن دوی وارده او که وهه یا تنه حتانها Na tişteki evktün ne? Yani gelen peri her şarperçeyi Kürdistan'ı da partiyin Kürdistan'ya mebanvan kriye. Le Türkiye partiyin ku Türkiye ciddi dikin emvana evknakin. Ev politikaya entegrasyonist evdikin dane peşve mebanvan nekriye. Dervevan partiyin Kürdistan'ya meban kriye. O kesayetin evksi şahsazı meban kriye. Şkod delegeyin me her do ali henin. Buvana emi kongrefa bimeçinin yani evkütünü. Bin xetiyene kese o çend partiyin bin xetiyene nezika 15-16 partiyin evki bin xetiyene banvan kirine. Başure Kürdistan'ı yeneke KDP'ye Goran zahmet keşane meban van zikriye Sarok Komarezi meban kriye ve Sarok devletezi Mesrur Berzani me jera davetname şandiye Sarok Mesrur Berzani ra me şandiye le Roj Hlatsi disa KDP İran'ye zahmet keşanın komelanı jwanara me davetname şandiye kabinlerin kesin ku davetname keti destevan bi germayı ledinlerin dibejin emebin kongreda ve zelal bibeki ve beştari kongreda. بله geleki spas برز بدران اجر کمرف دکلاسیونا و دخوینه براستی پرگالکی گلک برفره هیته دا هون تخوازن ده سرانسری باکوری کردستان دا اما بجه 24-25 باجارن باکوری کردستان دا برخستنی بن بنگا و اولی حتی هون تکارن تخوازن بکبن اجرا کوشه کد بیجین کوشه هری داویه هون تخوازن بگیجنوه و هر وها لباجارن ترکیه جی او جین کرد لید جین هون تخوازن بگیجنوانا گلو حتی انها او تشتین او 24-25 باجارن باکوری کردستان و کاریه هون خواه بگیجنوان درا و سبیروش پشتی کنگره ده برنامه و دا و دخوازه بگیجه لوان داره خواه برخستنی بکه او هیز و طاقت و آنها هیه که هم بکاربن بگیجن و داره وان حمید داره خواه برخستنی بکن لگور پارتیه که و دوه هم بگیجن نوان داره وقتش بو خوش اختیار آرمانج هونه چار بگیجن نوان داره خورتا، کچا، جنا و درو دورنده. Başkak Mirza, براستی اف خبالین گورن ریوبریه مجارک جهر مجارا اساسی دهندو ریو پرساته دی جبوان آرمان جو داخازن پارتیانو
بهستک آخا باکور کردستان بی رخستن و بی که خو نگینه گرک نمین لی بگرک آنابه یعنی تنب گوتنه جینابه دبی وی کارا بکرن حتی نه گلک جاری هولدان هاتی کرن لباجار باکور کردستان به کسارت تکلی بین دانین و کاربه برخستن بین برخستن کرن و رخستن بردوام بود لی مخابن جبو گلک سببا اما ده پرایه ده جبو سببک ده اساسی yani gelek sebeban bibêjin kêmbûna qedra, tunebûna pera û hinek tiştê din sebeb in. Lê ji bo sebeba ev hevdîtin nebûye dewamî. Yani carek çûye, du car çûye, cara sisiyan neçûye û ew kar di wir de vemirî. Birastî ev partiya Gunûh bê avakirin têra xwe ev tecrûbena di destê wan de hene. Têra xwe dizanin bi çi rewşê bike wê car jî têk here gidlê vegere rewşek din peyda bike û rewşa din jî dizanin. Yani weke tecrûbe hatî famkirin û tezranîn gerek çi bibe. Di vê manê de dibin destê kadrê partiya Nuh de hine gelek zanebûnî û gelek tecrûbe jî hatinin komkirin, hatinin danî û ew tecrûbena gerek sûd jêbê girtin gorî wê bêne domkirin. Du ev kar yek jê gerek dewamî be, süreklî be, li pê hev be. Yani numune bidim. Eger tel Sîwasê bi du kesa re hevdîtin kir, dibe muhakkak tuwa her du kesana vala berane de û nehêle têkilî sar bibe û ew têkilî roj bi roj germ bibin ji bo ew jî karibe tînê bi dora xwe, ew jî hêviyê ji xwe bike, ew jî karibin hinek hevalê din li dora xwe çê bikin. Ev jî ji kutê, ev jî yek ji xwe bawerbûnê yani rêveberên di vê rêxistinê de dest bi kar bikin. Tecrübe wan henin, me got ev tecrüben bin destê wan de henin. Yek dibe hêla îqtisadî perê wan jî hinek rahetî ji wan re çêbibe. Du bi înat bin ji bo vî karî. Yani bi înat ji bo vî karî bikin dibe ev kar bête kirin. Eger nêkirin bi rastî jî ev enerjiya ge heta îro hemû hevala gidayê û tê dan kare darbake mezin jî be. Kare bibe numûna yên berî xwe. Ji bo wê jî hêvî dikim, bawer dikim piştî kongra vê partiyê hevalên me em giş tevde em ê karibin xwe gorî vê amade bin. Bibire dixwazim tiştekî bêjim bi temaşevanê me jî ripayê bikim û bi beşdarên me jî rivê payê bikim. Dibe em ji xwe de dest bi vî karî em bi xwe bawer bin. Bêguman negem slogana bavîjin. Car carna wextas dipeyîbim ez jî ji xwe dibim gelo
ما سلوغانا داویش لبراستی گهاندنا هدفا به هیوینا هیوی جی دبه توش خرچه بکی تو خودی هیوی بی تو نه خودی هیوی نه به ور به هیویا بجی لی دبه هیوی مره هبی ev rêveberê bêne servê partiyê servêrê xistinê partiyano hêvîdarim ew ê xwediyê hêviyê nû bin û ew ê karibin vê mijarê bimeşîn ha wê bi tena xwe karin rê hevalê me yê rêvebirin karibi bimeşînin na dibe hemû endamê partiyan nû xwe weke rêvebira bibînin destê hevalê xwe dibin kevirdin nehê li bikarin destê xwe jî li kêleka destê hevalê xwe karibe têx binkevin eger em bi vê hişmendiyê bimeşin ez bawerim li Bakurê Kurdistanê pir rehet em ê karibin xwe bi rêxistin jî bikin û bingehek em xwe bi rêxistin jî bikin heye zahmete zahmete lê nebe îmkanê ne em ê karibe bikin ji bo mesela Kurdê dibin zor û zahmetiyê koçberên dewleta Tirka bûnin li nav Tirkayê de jiyana xwe dom dikin dibe em bernama me cudayî Kurdistanê mafê Kurdê li wa de re dijîn ji bo mafê wanî demokratîk dibe em xwedî bername bin û karibin wan jî bi rê û pêk bikin û ji bo bêguman em ê nikaribin em li Tirkiye tu Kurdistana ava nakin li ser axa xwe em ê ava bikin lê mafê gelê me li ser axa Tirka jî mafê wanî kêmnetewbûnê heye mafê wanî demokratîk heye ji xwe vêya bernama me de heye bernama me de hatî îzah kirin kêmaniyeke me mezin ev heye bi rastî jî çend salê dawiyê heşt neh sal ez di pakêt xebitîm şeş heft sala di ez bi rêxistineke dinê werê demokratîk re tev Kurdê re xebitîm piskirêkê me çi ne neg em nizanin bernama çêkinê neg hevalê me nizanin pêvajoyê bixwînin dare hinek di xwendinê jî kêmanî hebe lê her asasî kêmanî tê kirin gotin û kirinê me hev nagirin dibe jî îro pêve em li xwe vegerin û li xwe mikur werin ji bo em li Sîwasê ji bo em li Erzurumê ji bo em li Meletê karibin rêxistinê xwe bi însanê xwe re rêxistinê ava bikin dibe gotin û kirinê me jî li cem we hevala tesîrê bike û bibînin tiştê em dibin em dikin hêvîdarin em ê vêya bawer jî dikin em ê pêk bînin ez wiha dikirim spas gelekî spas Birêz Rifat divî pirsîda ewkekî ku tu lê zêde bikî ya jî dîtinekî ku cenabê te bêje heye eger heve kiremkî ji min dipirsî belê min bersvan dibû destpêkê da ji xwe aynî pirsê belê kek ehsan divê mijarê da gotin belê kek ehsan tiştekî lê zêde bikim bawer dikim tu neyê eger pirs ev bêwa kek bedran jî kek refat jî bersî dan yan jî pirsekî taybetî hebe ez karim bersî baş ew çaxa ma ez te dî em bêne dawiya bername tiştê ku me nepirsîbe û hûn dixwazin li ser wî dîtinê xwe bêjin ya jî bînin ziman eger hebin hema bi rêzêva jî kekê Rifat dest pê bikim û paşî werme dawiyê kek Rifat tiştê ku me bêjin mij bîr kiriye ya jî nehatiye ew kêm ku ez bipirsim û tu dixwazî li vir behsa wan bikî eger hebin keremke spas dikim yani daxwaz û hêviyê me ber civînekî serkeftê em derbas bikin ez wî hêvî dikim û pirsekî lê zêde bikim tune û bersîvandina min ew kezî tune û ew
ji hevalên xwe ji delegeyên xwe em emînin ve civînekî berhemdar em ê ew bikin û bi destûr û bernameyek nû em ê kar û xebatê xwe bimeşînin ez dibêjim. Belki gerçekten Cenab-ı tiştekî kulê zêde bike ya jî tiştekî ku min nekariye bipirsim eger hebe ku tu bixwazî bêjî kerem ke. Spas Mirza hêviya me ew ji ne tenê ji hevalên me û delegê kongrê ji camerên dervî me jî heval û nasê dervî me jî ji bo piştgiriya wan em spasdarin. Gelek kes kêfxweşiya hatîne ziman ser nivîsanê sosyal camerekî wek keke İbrahim Güçlü ew daxuyaniya û nivîsê ser vê kongra me ser vê yekîtiya me cihê şanaziyê ye wekî din jî hene. Em spasdarê wan in divirde ihtiyaciya me bi piştgiriya ji dervî endamê me jî piştgiriya Kurda Kurdistaniya heye. Em hêvî dikin ku bi alîkariya wan jî aliyê moral jî em vê meselê bi hev re bi ser kevin. Spas dikim. Belki bedranê te tiştekî ku tu lê zêde bikî heye ya te ne? Ko tiştê daxwazek me dixwazim lê zêde bikim. Hûn pê dizanin heft heşt rojê dinê kongrak me heye. Belê. Ji bo kongra xwe, ji bo kongra partiya nû, ji bo piştî kongrê em karibin gavê hinek bêtir enerjîk bavîjin. Kongra me ve hinek ji me re bive eynik. Ji bo beşdarbûna kongrê dixwazim tiştekî bêjim. Ne ji bo tenê mêvanê siyasetvan ya rêxistinê ji derve ji beşê Kurdistanê dinê. Li Bakurê Kurdistanê bi gelerî kîtlewî em çi qas karibin beşdarbûnê zêde bikin ji bo pêş de yanî wê hêviyê bide civakê jî piçek bi qelebalığiya hêvî çê nabe dizanim lê bingehek çê dibe ew ê bide moralekî bide hevalê wasîfê bigirin û kar jî bikin. Ji wê bonê banga me ev e di va heft heştê rojê dawiyê de her endamekî partiyan nû her terefdarekî partiyan nû li her derê xwe wasîfedarê ji bo karibe beşdarî kongrê û hineka bi xwe re beşdarî kongrê bikin. Banga me ji bo wan ev e dixwazim a dawiyê vê bibêjim û ji bo keda te jî Kek Mîrze gelek spas bo te em kirin mêvanê xwe jî spas. Belê ez jî yekû ji bo we camên ew rêzdaran gelekî spas dikim û gelekî kêfxweşim ku min karî we li vir bixim mêvanê xwe û temaşevanên çarpel medya jî bikarbin bibîsin li ser vî yekîtiyê çi hatiye kirin, çawa pêk hatiye û dê çi bibe. Ez hêvî darim ku me karibe bersiva hemî temaşevanan dabe lê divê bi dilxweşî ez dikarim bêjim ji we re di tekstên ku heta niha hatine di bin ewkê de li vir şopînê wana hemî jî dilxweşin, hêvîdarin û heta hinek ciwanan dibêje divê herkes destê xwe bixe binêvî kevirî, herkes li gor quweta xwe, hêza xwe tevlê vî îşî be gelek kesê wisa jî di binê di nav temaşevanan da li vir ji me re nivîsandine spasê wan dikim û carek din spasê we dikim, spasê hemî temaşevanan dikim ku eva saet û nîveke gudariya me dikin û her wiha spasê hevalê pişt perdê ku me îdare dikin em spasê wan jî dikin. Heta bernameyekî din hêvî dikim ku em bikarbin ez bikarbin car car ve bînim ser ekranê bu ara bikarim bernameya çêkim û gel spasê we û spasê hemiya dikim. Heta bernameyekî din ez dibêjim em tev hevra bimînin di xêr û xweşiyê de û bi xatirê we. Spas Mirza. Ava gelek spas Kek Mîrze.